अनसुलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय आङो नै अनसुलि सेल्फ हेल्पनि सेक्रेटारि माने बिथां प्रमद बर'निसिम जोङो माने नै दिनै बिथां प्रमद बर'आ जिखिनि जोंखौ माने बुंनानै थुलुंगा होदोंमोन बेखौ जोङो दिनै बे सेकखौ 25,000 सेकखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो इखौ माने ओरैनो जों दैयाव थांहोआ माने जों इखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन आरोना जेरै जोङो अमा बायदिसिना लानानै माने इनकाम खालामगोन एरहोगोन सि दागोन बेफोरबायदि माने जोंनि ग्रुपआवहाय जों रायलायलायनानै माने बे खामानिखौ जों मावगोन आरो मोनाखैमोन जोङो दिनै बिथां प्रमद बर'आ देरहासार जाना थांखांनायनि उनाव जे बिथां प्रमद बर'आ जि बुंदोंमोन बे खामानिखौ दिनै बिथाङा मावबोगासिनो बिनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय दङ आरो जोङो फैगोन इलेक्सनाव बिथांखौनो जों देरहासार जागोन होननानै जों बेखौ मिजिंथियो आरो खुलुमबाय जोङो प्रमद सारनि बे 25,000 सेक मोननायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सारनि बेफोरबायदि 25,000 सेक होनायाव जोङो जोबोद गोजोनदों आरो बेबायदिनो जोङो बिथांखौ जेब्लायबो सापर्ट होलांबाय थागोन आरो जेब्लायबो जौगालांनो हानायनि सारनि थाखाय जोङो माबा हरनाय जाबाय आरो जोङो बे फैसाखौ जोङो ओरैनो बाहाया माने जोङो बे फैसाजों गोजौ माबा जालांनो थाखाय बेफोरबायदिनो दावगालांनो थाखाय अनसुंथाइ मोननायखौ जोङो मोजाङै मोजां जौगालांनो बेफोरबायदि फैसाजों जोङो बिदिनो हाया मावनानै जोङो आलु गायो माइ गायो बेफोरबायदिनो जोङो जोबोद खामानि मावो बेफोरबायदि मोननायजों जोङो सारनि बेफोरबायदि होनायखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन प्रमद सारनि बेफोरबायदि 25,000 फैसा होनायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय নামজুলিতা একা মই এইটো চেকটো পাম বুলি মই ভাবা নাছিলোঁ এইটো চৰকাৰ এইটো চেকটো পালোঁ আমি এতিয়া গোটত আমাৰ চুৰুকে চেণ্ট মনিকা গোটৰ আমাৰ 10 হাউচ আছে এইটো পইচা পাই আমি আমাৰ 10 হাউচটো বাঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চেকটো পাই মোক বিৰাট সুখী লাগিছে আজি এইটো চেকটো পালোঁ বুলি মোৰ এইখিনিয়ে ক'ব লাগে চৰকাৰক ধন্যবাদ দি আছোঁ যে চেক দিছে তাকে কৰ্মকৰক ধন্যবাদ দি আছোঁ যে চেক দিছে সেইকাৰণে আমাক এই ডাঙৰ চেক দিছে যে মই আমাৰ গোটৰ আৰু আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ এনেকুৱা চেকটো কোনো চৰকাৰ আমাক দিয়া নাছিল এইটো চৰকাৰে দিছে যে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ গোটৰ পৰা আৰু আমাৰ 10 হাউচত এইটো ডাঙৰ কৰিম বুলি এইটো চেক লৈ আমি পইচাটো ডাঙৰ 10 হাউচটো ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ গোটটো ডাঙৰ হওক বুলি ভোটৰ দিনত এইটো চৰকাৰ যোনটো চৰকাৰে চেকটো দিছে তাকে ভোট দিম নমস্কাৰ মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপোলো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই কোকৰাঝাৰ আপোলো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছোঁ দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছোঁ 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ